Ti marigligatan nga talaga, which is data ti transport group, data dagiti sanghera, which is iso nga amin dagiti stasyon tayo, uray tatta, kunak na rod. Ti solusyon na lang amin dito tatta is we try to help each other, ti komunidad tayo, aginggat kaya tayo. So, until now, we still have those discounts available para kadagiti transport group, para kadagito sa sanghera, dagito farmers. Ti masapol dalay ipakita no dagiti farmers kuma dagiti farmers ID da. Which is idi aglikli kawa kami kadwan na adamit farmers ID na. Ada agi bagbakay niya kawan farmers ID da. Jack met sure no pod no. Pasensyan ngem kadwan ngamin dagiti namit ko nga farmers adamit. Kasi sumursuro tamit ti dagiti dato mga distribution dagiti may tulong kada ko ada dagiti Capital Express kada na makita damit ID da eh. They have different IDs but still ada ID da for farmers and fishermen eh. So di kita ila titugtugot da maka-discount dan. We've been doing this since last year around Febsa weno Marso. Yung dimakkel ngamin talaga ti discount da pa di August sa last year nang rugi bueno July nang rugi nga dimakkel August or September ngimato ti discount da bay. This is solely because we want to help them and tilang maitulong tamit tatta nga tiyempo is we can still continue helping them as long as ada dagiti ID da nga road ken ni tricycle handa masapol ti ID tay tugot dala ta tricycle da. Ited damit dagiti discount dan just to help the community. It's not really nga kunakerod hamid tempo kampanya kadana. We only do this kasi before nga nagkastoy nga problema ubo Brian tayo tatanga ada kastoyen alangan met di ba we still try aginggat kaya tayo apo i-extend tayo pa lang tatapay lang apo ibaga kon jak may guarantee siyempre nga long term dito but we try our best nga aginggat kaya tayo tapno metla digito kakadwa tayo kit medyo makamenos da met ti gastos da makatulong met ta pinagbiag da DJ metla ti goal tayo apo because in the long run ti kunak nga rod ti mesa nga negosyante ti sapsapulin tayo suki dagiti tao nga mamati daking ka nga sikat reliable amo da nga 24 hours nakalukat ka naurewang kuryente ada pagkargaan da, uray parbangon ada pagkargaan da, amo da nga sika ket tumultulong ka kadwada ka. So deta ti goal tayo nga at the end of the day, di kito agbalin nga suki tayo tapno continuous lahat ti negosyo. Uray mampay nga hanga dakkel ti ganan jam bueno kasla tatangag discount tayo maluglugi tayo pay. Okay lang because at the end of the day, di kito iket kadwa tayo lata. Syempre no puminpintas met basit ti biag, malagib dahan to met lata. Ken at the same time ti negosyo agtuloy-tuloy lata ti negosyo which is I think a good step to helping each other long term no kadeta. Puminpintas ti biag da mabandalat ka na yung stasyon mo. So, we try to do these things not as a politician but not even as a businessman. Ngem, ti pinagkita lang dito ket usto nga ububrain ko matimesa nga tao para ti komunidad na agtitinulong lang. Basta kayam, hanta may tipilit amin eh. No marigregatan kat biag mo nalangan met pilitin ka pa ilang. No kayam pa ilang. Sige. So nga we try to do that and hopefully ma-appreciate metla digito kakadwa tayo ti transport group digito manalon tayo eventually balinta to lahat nga suki in better times di ba tatnakit marigirgatan tayo metla amin na po hanmet lang ada kayo hangkumit may bagang ada kami so maapektaran tayo amin eh so hopefully we can just keep helping each other ken hanyo unay kasi digito iti bagbag kanay niya if it's a problem, there's a solution. If there's no solution, it's no longer a problem, but it's inevitable. In short, oray mamin ano tanga problema hindi toy hantamit basol ngem mairamraman ta. So, tila maubra tayo, no anat mabalint na nga maubra nga mangtulong ka digito kakadwa tayo when no solusyonan tayo which is data met ubra ti gobyerno tayo. We go for that. Other than that, awent mabalint na nga maubran ta alang tamit mapagsarding tagubat da. So, we just hope, we pray that everything becomes better soon. But for the time being, agtitinulong tayo apo, agininanos tayo, ta hantamit kayat, hantay kayat deto yapo. Ngim adadtuyin, so we try to do something about it.
So da kami apo data ti ubobrahin ti kumpanya mi tatta. We try to give discounts for this anat na ganat to yan farmers can Essentials. transportation group and the essentials we try to give them more allocation met di for the government employees to be honest we also try to give them some discount but medyo naka anapay lang tata pending but we will see no anapay ti maubra tayo i-priority tamang pailabasit nga hindi kito i-transport kasi no nagsardeng ti transport group medyo agsardeng ti ekonomiya tayo kenda kiti serbisyo tayo so di kito ipailat i-priority ta kasi siyempre adamet limit ti budget tayo nga makatulong ti kakadwa tayo apo